Chingaki abaruki gwabare asomotimoko ni goritko ria rero kiumbe kiria gusikirisia gia Catholic Parish ya Musocho bakora amigerio gosemia basae chinchera babwenerete komenya anira chingaki chomotimoko abo asabana bagotara chinchera chimbe gose amarito agenkyo gotoka baborire na umusaketo Gabriel Nyakundi agotomanya korerero nigo abasaya nene mono kurwa sekirisia Catholic kia Musocho Parish banyora obosemia kurwa ase abateneneri babo inchira babwenerete kwerenda chingo kechibale ase umutimoko bagokwana nigo bagania abasaya nene mono bagendere kubwatia lingana Nyasaye na gotiga gotumeka amariogo yogotindia. Tunawakutanisha pamoja, tunawasomesha kupitia Sister Rebecca na kupitia Brother Geoffrey na the parish priest. Asa hao watoto wakifunga shule huwa wengine hawana mahali pa kwenda, wanaanza kurandaranda. Hivyo huwa tunaona ni heri tuwakutanisha pamoja, tuwapee neno la Mungu ambalo wawezesha kuwa na maisha mazuri na pia kupunguza visa mbalimbali ambavyo obvious mwanayuthi akiwa kwa idol huwa anafanya. Hivyo kupitia neno la Mungu kwa Biblia tunaona wanayuthi wengi wakibadilika generation, enabling them to equip with the spiritual nourishment in the day-to-day activities, also making them aware of the current situations, especially in this world and the country of our nation, Kenya. For now, with the current situation of drug trafficking, we urge them that they may engage in productive activities. Journey with Christ, there are many obstacles in this life. So these obstacles may be the fear of the future. Sometimes it can be the peer pressure. At the same time, it can be the influence from others who become obstacles in their journey of life. But in the real life, we urge them to trust in God and to put God first. Nigo bagania abaraye kurwa chikanisa kubaleta amo abasae elio kwene kiango baseme bale chinjera chingia icho chirabakonye barabogo ikinia ase amagimabo amotwe. Hiyo tunaona kwamba hata vijijini zile fisa hakuna visa vingi, visa vinafungwa. Hivyo ningeomba hata leaders wengine from other churches waweze kukutanisha wanayuthi hasa wakifunga shule, they keep these youths busy so that wawe na mwelekeo mzuri, kwa sababu hata siku hizi wazazi wengi hawana time na watoto wao, huwa wanawaachia walimu na huwa wanaachia kanisa. Hivyo aseboigo abasae bagokera egetambokero ekyo asebagania abande banyare kubwatia obosemia bobanyara konyora erioko ekinia tukutumia amaryoga yogotindia amaryoga y'omuntu abasae ekoro kunyatumia igako gusarimono ayo musaya ndonsi asore chencha tyakutumia amaryoga yogotindia irana manya Yesu Kristo nga nere obuturia bwensi ari okorokuya okukonara ogokonya unaye umusae ekoro kina kurubono na kuchiankyo ng'antu abasae nintu tore ebigori bya mambi togochikora mambya ase bikore bya mulyogo yogotindia nene mono asorogongoro gusiro genderete gukina ase abasae baganiwe goetiga gotumeka mulyoga yaiga yaranyare ko basaliria magimabo na gutamira omonene Nyasaye linde konyora ogotoleka na bosemia obuya. Kingo ripoteri haigeta sendi buanchete kianda gikomi kia getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Sauti County ya Kisii. Nchenguru kwa Nyakundi Gabriela.